Азыр сахнага чыга турган ырчыларыбыздын бири Токтобек Асаналиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, улуттук консерваторияны бүтүргөн, ошол жерде доцент. Экинчи ырчыбыз Миргул Асаналиева, Токтобек сыяктуу эле Ат Башы районунда төрөлгөн, азыр улуттук консерваториянын экинчи курсунда окуйт. Бул эки ырчыбыз Атайбек Бөдөшевдин Өмүрбек Дөөлөевдин сөзүнө жазылган "Сен менин тушумсунбу" деген ырын аткарып берет. Sen öçmedin köngülden, yüreğimden orun aldın ömürden. Nedir bilbem düştü birge yaşaysın. Eske salıp günlerimdi, eske salıp günlerimdi, eske salıp günlerimdi görünmün. Müradimin çırkadı var bay, makabatımın yolu kayıp day. Ulamıyı sezildim, Bir kılımdan bir kılım, bir kılımdan bir kılım, bir kılımdan bir kılım, bir kılımdan bir kılım acar tay. İstesem de kanatlarım kayrılıp, kalsam dağı kança yıllar